Dragi gledalci, nalazimo se u gostima kod gospodina Krste Bogdanovića, našeg sugrađanina Zaječarca, inače penzionera. Povod da dođemo kod njega je inače i sam naziv ove naše rubrike, a to je hobi. Čika Krsto, hoćete li malo pobliže da nam se predstavite i da nam kažete nešto više o vašem hobiju kojim se bavite? Pa eto, ja sam Krsta Bogdanović, penzioner iz Zaječara. Posle odlaska u penziju, nakon 5-6 godina, došlo mi ovako u misao da počnem nešto da radim. Pa sam počeo da radim dubores. Pre koliko godina ste otišli u penziju? Pa pre 20 godina. Tačnije 70. godine sam otišao u penziju. Počeo sam da radim 79. godine ove stvari. Recite nam koliko sada imali godina? Sada imam 79. Na jesen uzimam 80. Inače, jeste po struci se bavili inače u svom poslu na radu drvetom ili nečim drugim? Na radu sam se bavio, ja sam tamo bio visoko kvalifikovani bravar, radio sam sve bravarske poslove, bio sam kao poslovođa, monter, specijalista za žičare, a i održavao sam izvozna postrojenja čitavi 10 godina. To su postrojenja za prevoz ljudi i materijala okvirna rudnika prema pravilima i propisima o prevozu ljudi i materijala okvirna rudnika. Tu sam proveo 10 godina. Znači, ovim poslom ja se ranije nisam bavio, nego po odlasku u penziju osjetio sam ja volju da ja mogu nešto da uradim, da radim nešto ovako da se vidi lepo. I počeli ste da se bavite duborezom? Počeo sam da se bavim duborezom. Nabavio sam čistu javoru dasku jer znam da je javor najbolje drvo za takve stvari. I kad sam počeo ovaj prvi deo, o prvu sliku ovdje, gdje su ogledala, tu su detalje ovako, nalazio sam svuda, kao na primjer ovo, evo ovako, pa razne detalje, samo da je nešto lepo. I onda sam počeo to isklopio i vidio sam da može da bude. Pa sam počeo da radio cara Dušana, a onda Hajduk Veljka, a pošto Karađorđe je bio tad, kad je Hajduk Veljko, on je bio vožda, a Hajduk Veljko je bio vojvoda njegov. Onda sam izradio njega i njega sam napravio najvećeg. Kako sam našao sliku tamo na Topoli. Ja kupio tu sliku za 10 dinara i u ono vreme. I napravio sam tačno kako je tamo, eto ja ću vam pokažem. U tim proporcijama kao što je bila? Jesno, u toj veličini. Ta slika koju sam kupio. Htio bih nešto da vas pitam. Alat sa kojim se duborez radi je vrlo skup i vrlo ga je teško naći kod nas. To je specijalni čelik. Za taj alat se radi od specijalnog čelika. Međutim, ja znam da je dobar čelik i šrafcigeri i noževi i kao opruga od budilnika, feder i tako to. To je dobar čelik i ja sam od toga napravio sve potrebne i podesne alatke koje mi treba. Kao na primjer, evo ovo su na primjer od noževi, ima tu levi i desni. Onda za Znači ovo je od običnog ovog noža iz escajga. Može da se napravi dobar alat za duborez. Normalno kroz nas štinka. A evo od federa, sa ovim se uzima ovako. Hoćete malo samo da počnete da radite pa da mi nastavimo naš razgovor. Evo vidite, ako se to vidi, evo ovako se ide linijom, ali slobodnom rukom se bocka tačno po liniji i to tako staje do kraja. Ako bi se taj oblik nešto deformisao ili nije tačno, onda ceo rad ne valja. Na osnovu toga se posle dalje oblikuje i obrađuje tako tačno prema slici i detalju koji je uzet da se radi. Znači prvo se po linijama koje po motivu u stvari koje je nacrta na drvetu, prvo se krene da se sve to kako bi se prosto reklo, izbocka. Izbocka. I sad to se ne briše više, a može i da se produbi još, zavisno koja, na primjer, kakav oblik treba. Ako hoće da bude 100 krupnije, možda se produbi. I tako, evo ovdje sam ja već počeo to da radim. Znači prvo se, rekli smo, izbocka po liniji i onda krene da se... Utisnu se sve linije tako da se ne kvare. A onda se ovako vadi ovaj međuprostor, evo, kao ovo. To se sve izvadi.
Šta se onda, ko je dalji postupak, jer to je, koliko ja vidim, to je sad unutra, sada grubo dođe. sa ovim ovima se to čisti sada, između, da je izvađeno već. Očisti se da bude ravno, kao da se tu odozdo pojavlja neka druga daska, a sve ove figure stoje na njoj. Onda se počinje da se one oblikuju. Za to oblikovanje ima posebna jedna alatka. Evo, na primjer, pa se na primjer to ovako. Ali treba sve da se... Sad se smanjuju te oštre ivice koje su ostale. Da, potpuno se oblikuje kao što crtež pokazuje. Recite mi, Čika Krsto, da li materijal na kome se radi, drvo, ima nekog uticaja na sam kvalitet toga rada? Ima. Meko drvo ne može da bude toliko dobro zato što se može ulubi i može da se deformiše lako. A tvrdo drvo, to traje kao da je plastično, evo, vidi se na ovim slikama. I ono trajno. Zato je najpogodnije javorovo drvo. Jeste, od javora se prave i kašike nekada, naročito javorove kašike, to se brzo proda. Evo vidim ovdje kod vas nešto vaših radova koje ste vi napravili i teme su uglavnom istorijske ličnosti iz naše velike prošlosti. Da. Vidite, ja u to doba računao sam da nešto radim što će da bude trajno i što će da ima stalnu vrednost. Međutim, ovo jeste ima stalnu vrednost, jer to je bilo pre 200 godina pre mog rođenja. Oni nemaju nikakvu vezu sa današnjom situacijom, što ti znam, to su ljudi koji... Međutim, ja sam već rekao da bi bolje da sam tako počeo da radim Mona Lizu, Bogorodicu sa Hristusom, Hristovo raspeće, tako Svetog Đorđa kako ubijaš, sve sam to mogao da radim u ono vreme. Sad već ne mogu, sad je prošlo vreme, ne vidim dobro. Recite mi, vidimo ovde ove tri, da kažem, slike u drvetu i vidimo ovo gledalo. To nisu i vaši jedini radovi, vi ste još toga napravili. Oko 10 radova, jer ja vrlo, mislim, ne radi stalno, ali tako, jedan rad možda ispadne za 10 meseci ili čak i godinu dana. Mislim, ovoga cara Dušana godinu dana sam radio. Recite nam samo, gde se nalaze ovi vaši radovi koje ste već Pa, neki deo se nalazi kod mojih u selu tamo, kod čerke. Stop. Rekao ste nam da ste u godinama i da se sve teže i teže radi. Da li postoji neko mlađi ko je zainteresovan da nastavi ovu inače jednu lepu tradiciju? Jedno već je došao jedan mladić i pogledao te stvari da vidi, ja vidio u Timuk je bilo nešto izdešao od ovih mojih radnika. I ja sam pokazao kako se radi i da on je kad je vidio da je to pipljivo, da je to vrlo ovako nejednostavno, on se više nije ni pojavio.